Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar, más que empezar, vamos a retomar las sesiones técnicas de los martes de salud pública, que bueno, que siguen teniendo una alta participación y que como comentamos, bueno, pues queríamos que la salud pública no fuese una actividad puramente endogámica y hemos estado durante todo este año invitando a expertos que trabajan en distintos ámbitos, como es el caso del doctor Barros, que bueno, que todos conocéis, es decir, ¿quién no conoce a Juan Barros en el mundo de la medicina preventiva y la salud pública? Yo solamente quería darle, bueno, un agradecimiento personal al doctor Barros por acompañarnos esta mañana y darnos esta mini sesión técnica que solamente dura 15 minutos, ¿no? Esta es toda nuestra dinámica, el intentar que todo el mundo retome su trabajo a las 9:30 y entonces yo no me voy a dilatar mucho, solamente darle las gracias al doctor Barros por compartir como sus conocimientos y además sobre un tema que está de rabiosa actualidad, como es todo lo que concierne a la calidad del aire en la salud de la población y en este caso cuál es la influencia del radón como un factor de riesgo para la salud. Y bueno, la presentación, la brevísima presentación curricular la va a hacer Manuel Álvarez Cortiñas, que es el jefe de Servicio de Sanidad Ambiental y que tiene una relación más directa probablemente con este tema, bueno, aunque no nos olvidemos que estamos en un entorno One Health en la salud pública. Así que Manolo, cuando quieras. Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, como sabréis la mayoría de vosotros, Juan Miguel Barros Dios es licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y tiene pues, un diplomado en Bioestadística y Salud Pública, tanto por Barcelona como por Nancy. Ha sido profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela y hasta agosto de este año pues, ha sido director responsable del Laboratorio de Radón de Galicia de la USC. Bueno, tiene una actividad investigadora importante, ha dirigido 21 tesis doctorales, muchas de ellas relacionadas pues, con cáncer de pulmón y radón residencial. También ha participado como coautor en varios libros y bueno, en más de 20 proyectos de investigación. También tiene publicados más de 100 artículos, muchos de ellos centrados en este tema de radón residencial y cáncer de pulmón. Daría para mucho más el currículum, pero bueno, yo creo que lo importante es escucharlo hoy y podemos comenzar con la presentación. Creo. Sí, porque si nos hablamos del currículum del doctor Barros, nos ocupamos los 15 minutos de que tenemos de sesión, pero hemos hecho una brevísima exposición. Pues nada, adelante. Muchísimas gracias. Si me dicen que tienes que pulsar F5. F5. ¿Para que pueda compartir o qué? Para que se vea en grande la presentación, Juan. Espera. A ver, ¿dónde está esto? ¿Ahora? Ahora, perfecto. Bueno, antes de nada, moitísimas gracias polo vosso convite, por ter aceptado esta pequena incursión no currículum da xente que se pode interesar. Como ben decíades, levamos traballando o meu grupo desde o ano 99 realmente, que foi cando tivemos o primeiro, 91, o primeiro proxecto de investigación, tanto do FIS de entón como da Consellería de Educación. Bueno, entrando en materia, porque teño algo así como 30 e algunha diapositivas e sei que temos que parar ás 30. Polo tanto, imos falar de tal como me planteáchedes cales son as evidencias científicas actuais do gas radón como factor de risco. Fundamentalmente, e vounos xa decir dende un principio, da única enfermidade para a que hai evidencia científica. Ao final falaremos dos indicios que pode haber para outras, pero a única que está consensuada para que a IARC declarou canceríxeno humano no 88 a este gas é o cancro primario pulmonar. Bueno, un recordatorio sinxelo, isto é, digamos, a degradación radiactiva moi simplificada do uranio 238 que pasa a radio e que pasa a radón. Veremos dentro de un rato dun anaco de tempo esta cadea,
moito máis, digamos, devagar. Trátase de un gas, como decíamos, que se produce de modo natural, que non se ve, non cheira, non ten cor, que penetra nos edificios dentro do subsolo. Por lo tanto, é aí onde está o risco. Esta é a cadea que veremos a posterior, agora mellor. Como vedes, existen varios, por non decir múltiples, isótopos do radon, porque o que nos interesa realmente é o 222, que supón o 80 e tantos % do que existe na natureza, que procede directamente das rochas que teñen radio 226. O radon é o único elemento gaseoso desa cadea. E realmente botamos a culpa, criminalizamos o gas, pero realmente os verdadeiros, digamos así, criminais son os seus descendentes chamados de vida media curta. Vale? Polonio 214, Polonio 218, fundamentalmente porque son os que tamén emiten, partículas alfa, que é do que estamos a falar aquí. Trátase do gas, pero realmente trátase da radiación alfa. Aí tendes un núcleo de helio, porque non deixa de ser a partícula alfa eso, 2 protóns e 2 neutróns. A partícula máis pesada que existe na natureza, polo menos das coñecidas, claro. E isto é un esquema que pretende levarvos a idea de que a partícula alfa nin siquiera atravesa un papel, un folio, en tanto que a beta penetra milímetros na epidermis humana e, por suposto, a gamma témonos que defender dela mediante o formigón armado ou o chumbo, non? E aquí vemos o que está xa ilustrado, as partículas altamente radioactivas que adhesiren o tecido pulmonar, onde poden irradiar sensiblemente células broncopulmonares. O que produce a partícula alfa é como un tsunami na célula. Nun principio non se daba creto a que efectivamente isto poidera facelo esta partícula tan pesada, pero o que fai é que é a máis enerxética de todas, polo tanto o que produce é un, digamos así, terremoto, que o que produce é a alteración do material incluso nuclear das células e, polo tanto, iniciando o proceso de transformación canceríxena das mesmas. Hai algunha evidencia clara, por exemplo, que a proteína, o xen P53, que sabedes está alterado en máis do 50%, polo tanto é bastante inespecífico, dos procesos neoplásicos, neste caso aparece tamén alterado. E unha das cuestións principais son a ausencia, ou é a ausencia do xen codificador da enzima glutatión S transferasa naquelas persoas que, digamos, xenéticamente están ou teñen esta disposición, o que teñen tamén é un risco aumentado de case que un 80% para padecer o cancro, tanto en presencia do tabaco como en presencia desta radiactividade, desta partícula alfa. Quero recordar, porque ás veces esquécese, que o 82% da radiactividade que recibimos é natural. Temos tendencia a pensar que a artificial é fundamental, e claro que o é, sobre todo en Estados Unidos, onde chega a ser máis casi que un 24, se non recordo mal, por cento. Aquí, en Europa e en España, estamos nun 11%, 18% en xeral, da artificial, pero 82%. E fixádevos a fracción do gas radon, que é o 55% de toda a radiactividade. Polo tanto, tanto nos domicilios como nos postos de traballo estamos sometidos a esta exposición. Está claro que, dependendo do subsolo, dependendo dos niveis de aillamento das casas e dos edificios, teremos máis ou teremos menos exposición. Pero non sempre isto foi así. Fixádevos, isto é unha mina daquelas que nos anos 60, 70 en Estados Unidos, incluso acompañadas de guitarra, supoño para cantar blues ou para cantar country, se anunciaban, digamos así, os ambientes, digamos, sanos, entre comillas, das minas deste tipo. E aí tendes un cartaz portugués que, por certo, aínda hai recentemente algúns balnearios de Galicia anunciaban tamén as augas saludables radiactivas.
Bueno, cal é a relación do cancro de pulmón, que é a enfermidade que decíamos únicamente relacionada? Pois fixadevos, aí tendes factores intrínsecos e extrínsecos do cancro de pulmón, non nos vamos a parar, sabédelo, hai evidencia, entre comillas, non de todo establecida, de que as mulleres teñen ou terían unha maior labilidade para padecer o cal non quere dicir que teñan máis, en absoluto. A incidencia do cancro pulmonar é maioritariamente masculino, até de agora precisamente da man da prevalencia tabáquica. A idade, a susceptibilidade xenética, o exemplo da glutatión S transferasa que dixen antes, antecedentes familiares de cancro, enfermidades respiratorias previas. Todos eles teñense posto de manifesto en múltiples investigacións de cancro de pulmón como factores da enfermidade. E, por suposto, entre os extrínsecos, que son os que a nós nos interesan, é dicir, modificables ou prevenibles, son o tabaco, fundamentalmente, porque é o 80% prácticamente dos casos, e nos varóns, nos homes, e o 47% xa nas mulleres. Isto eran datos de López, que é un investigador de reconocido prestixio neste campo, e era do ano 2006, nada menos. Despois, o radón residencial, a dieta, ocupacións e certas actividades de tempo libre. Por suposto, estes son modificables porque quero recordar, e vou a romper aquí unha lanza polo informe da Dirección Xeral nosa, xunto ca de Andalucía, creo recordar, sobre el lobby del diagnóstico precoz del cáncer de pulmón digital que se nos viene encima, vale? A única, digamos así, intervención razonable no cancro de pulmón é o abandono tabáquico. É a única. E mirade que é ben sinxelo e barato. Bueno, despois deste meeting, seguimos adiante. Isto é o Código Europeo contra o Cancro de outubro do 14, a nova versión, e aí vedes no punto 9 como se di que averigüe vostede se a súa casa está contaminada con gas radón e trate de reducilo. Isto foi un grande logro e veu despois, lóxicamente, do International Radon Project da OMS, ese manual que tendes na páxina da OMS que podedes baixar no ano 2009 en inglés, no ano 2015 en español, e que vos recomendo realmente para releer algúns, cando menos, dos capítulos máis acaídos do tema. Como vedes, o gas foi declarado carcinóxeno pola Axencia de Protección Ambiental Americana no 87, pola IARC no 88. Ali establecéronse dous niveis de referencia, 148 en Estados Unidos, 200 en Europa, e incluso a OMS pois rebaixou isto no 2009 a 100, pero tamén deixou aberta, dando así manga ancha, a que ese nivel se puxera nos 300, que é o que a nova directiva europea, como sabedes, ten establecido. Por lo tanto, sabemos que é o primeiro factor de risco de cancro de pulmón en nunca fumadores e o segundo en fumadores e exfumadores. Os pragmáticos americanos nos sitúan sempre con imaxes deste tipo. A columna segunda vedes que é a dos cancros debidos ou directamente relacionados ca exposición ao gas e que, como vedes, é bastante máis alta que as mortes de condutores ebrios, dos afogados, dos incendios e dos accidentes mortais domésticos. Aquí vedes tamén a relación desa fracción de cancro pulmonar ligado ao radón en comparación con importantísimos procesos neoplásicos, tanto de cerebro, como de estómago, como melanoma, como oral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos a falar somente da fracción, en Estados Unidos xa falan de 21.000 mortes ao ano relacionadas ca exposición ao gas. Esta é outra semellante que pasamos. Esta, que vedes que tamén é antigua, pero póñoa porque ninguén, os propios oncólogos o reconocen, salvo algúns que non lles dá a gana, de que os avances, lamentablemente, da supervivencia do cancro de pulmón son realmente, si non son nulos,
son moi limitados a como moito un 5-7% de estirpes histolóxicas. Eses tratamentos xénicos famosos de última xeración son activos, pero son activos para prolongar a vida durante uns cuantos meses, ano e medio como moito, pero afectan en exclusiva a esa porcentaxe mínima. Como vedes, a supervivencia aos 5 anos aquí era do 12%, entre 12 e o 13%, e isto non se ten mudado prácticamente. Está no 12 ou 14%, según todas as estatísticas. E este é un dos estudios clave en mineiros que demostraron como máis de 3 veces era a mortalidade dos mineiros das minas. Vedes que é unha recopilación das mortes de mineiros en múltiples minas de países moi diferentes. Bueno, pois as mortes esperadas eran 756 e as observadas foron 2.677. Isto quere decir que 3 veces e pico máis de mortalidade entre os mineiros, que foi, digamos así, o inicio de establecer a este gas como o responsable nas minas, sobre todo das minas de uranio, da mortalidade. E isto que tendes aquí é unha publicación de mortalidade atribuíble á exposición ao radón residencial, onde, si vos fixades tanto para homes como para mulleres, as comunidades autónomas de Galicia, a primeira, e Extremadura, a segunda, probablemente, manteñen verdadeiras taxas altas, digamos, de mortalidade atribuída a este gas. Foi un informe que se nos encargou con outra xente, tanto do CENIO, creo recordar, ou do Carlos III, mellor dito, de epidemioloxía, e tamén a podedes baixar da páxina web do Ministerio. Bueno, o antecedente fundamental da evidencia científica, despois de que alá nos anos 80, 70 realmente, pero sobre todo 80, empezasen todos os estudios sobre este gas e o cancro pulmonar, está aí. Nese estudio do British Medical Journal do 2004-2005, do estudio colaborativo dos 13 estudios europeos, e outro similar de 7 estudios en Estados Unidos en Epidemiology tamén no 2005. E isto, permitíndome que hable de mi libro, que decía outro, pois este foi o primeiro estudio en España realmente que asociou esta enfermidade ca exposición domiciliaria ao radón, que é do American Journal Epidemiology de 2002 e que foi o noso primeira investigación. É o resultado dese proxecto de investigación que vos decía do FIS e da Consellería de Educación. Posteriormente, hai outra serie de datos correspondentes incluso a non fumadores, neste caso este segundo estudio do ano 19, vedes que é un pooling feito con todas as series de cancro de pulmón que levamos estudiadas, que deben ser, se non recordo mal, o profesor Ruano saberá o mellor e mañán volo poderá decir, deben ser como mínimo 12 series de cancro de pulmón, en total, pois, bastantes, non recordo aquí, o debe poñer, pois, 1.415 individuos, 523 e 892 controles. Bueno, 8 anos despois publicamos o mismo, pero aumentando a área sanitaria de Ourense, e os resultados foron semellantes. É dicir, volvemos a atopar riscos significativos, creo que agora virían por aquí, non sei por que non están, no. A ver, aí deberían sair marcados, perdón, nesa táboa, por que non sei por que non vexo eu aquí, espera, bueno, espero a mellor transparencia para comentárvolo. Isto é un exemplo da evolución. A OMS dá por feito que é unha cuasi lineal, non é directamente ou exactamente lineal, pero esta é a tendencia do risco en función
da exposición en bequerelios metro cúbico. Como vedes, a medida que aumenta o nivel de exposición, aumenta tamén a probabilidade, a incidencia do cancro de pulmón. Bueno, que é un bequerel? Porque estamos a falar do bequerelio cada 2x3, pois é a unidade que mide a radiactividade e trátase dunha desintegración atómica por segundo. A cantidade media de vivendas en España, a cantidade media, perdón, de gas radon en vivendas é de 24. Así dito, parece unha chorrada. O que pasa é que, claro, depende de onde esteamos no mapa, como veremos ou como veredes mellor mañán, vale? Ben, polo tanto, 100 bequereles representan 100 desintegracións por segundo dentro de un metro cúbico, digamos, de aire. Aí temos outra diapositiva onde vedes o que xa vimos anteriormente, co papel, a epidermis, etc. Bueno, e este é o estudio do British Medical Journal que adiantaba hai un momento. É publicada en papel no 2005, en online no 2004 e trátase de 7.148 casos de pulmón e 14.208 controis de 13 estudios en, se non recordo, 9 países europeos. E, bueno, este artículo é o de referencia mundial. Nestas alturas eu creo que ten máis, porque a última vez que eu mirara tiña máis de 900, deixo 900, pero estou seguro que está por riba xa das 1000, porque non hai estudio que trate de isto que non cite este pooling realizado en Europa. E isto é, digamos así, un compendio que tamén publicamos do pooling español. Vedes que son 1840, perdón, do pooling galego, 1862, e ese, a man dereita, bueno, dereita miña, non sei se vosa, na columna aparecen os diferentes riscos. Como vedes, son todos riscos significativos e todos por enriba, por suposto, de 1,5 case que me parece, e que en outros estudios que posteriormente veremos, pois acadan outros niveis. Por exemplo, este é un estudio de mortalidade atribuíble previo ao que fixemos para o Ministerio e chegábamos á conclusión de que case que o 25% de todas as mortes por cancro de pulmón en Galicia están de algún xeito, ben directamente, ben indirectamente, ben como suplemento, entre comillas, de a exposición a este gas. E isto é outro estudio antes desto. Polo tanto, e sin ter citados aquí outros múltiples estudios, máis que ese pooling europeo, a asociación clara do gas como factor de risco do cancro de pulmón está máis que referenciada, verdad? É unha evidencia científica aceptada desde hai bastantes anos e, polo tanto, nada que dicir. O que sí hai que dicir é sobre los cantos de sirena que aparecen en páxinas web, que aparecen incluso en algúns estudios malos de solemnidade, porque che queren facer pasar unha cohorte cando non é unha cohorte, porque o que fan é asignar unha media ou unha mediana de contaminación por gas radon nuns distritos determinados. Estou pensando agora en 2 estudios, tanto de Australia como de Reino Unido, un sobre, se non recordo mal, cancro de pel, distinto de melanoma, creo, e outro sobre cancro, outro sobre leucemia, e que son realmente estudios improcedentes, porque esos non son cohortes, é dicir, os datos non son directamente... Perdone, doctor Barros, vamos ya con 10 minutos pasados de la hora. Uy, perdón. ¿Es usted tan amable? Concluyo. Nin na COP, é dicir, a EPOC, nin o cancro de estómago, nin o cancro oral, nin os tumores de cerebro, nin as leucemias e linfomas teñen, de momento, evidencia científica de que o radon estea debaixo da súa produción. E perdón, porque non sabía que me estendera tanto. Bueno, calquera cousa,
a través de En las absoluto, paredes. o sea, el agradecimiento, vamos, es nuestro, porque, bueno, ha sido muy clarificador, ¿no? Entonces, bueno, esas sesiones no están abiertas a preguntas, pero siempre que viene alguna persona de, bueno, pues de reconocida experiencia y sapiencia sobre algún tema, sí que nosotros nos permitimos el lujo de hacer alguna. Y a Bueno. mí siempre, yo creo que, a ver, hay dos cuestiones muy breves, ¿no? Una sería posicionamiento del radón respecto al tabaco en cáncer de pulmón, que yo creo que esto es un tema importante, y dos medidas que serían recomendables realizar en la comunidad para, si no disminuir, sí controlar la exposición al radón, como así muy brevemente. Primera cuestión, como vimos anteriormente, el radón y el tabaco tienen una sinergia tremenda. De hecho, los americanos están usando este mensaje para el abandono tabáquico, es decir, aconsejando a los ciudadanos que si desconocen o si saben, con más razón, que hay radón en su casa, no fumen dentro de casa, cuando menos, y que dejen de fumar, lógicamente. Por lo tanto, hemos visto que es el primer factor en nunca fumadores y el segundo factor de riesgo en fumadores. No lo he dicho, pero la sinergia en nuestros estudios es de 46. Es decir, el riesgo se multiplica por 46 cuando se junta tabaco, más de grandes fumadores, normalmente entre 1 y 2 cajetillas al año, bueno, al año, perdón, y es la, como digo, segunda causa en fumadores. Sobre la segunda pregunta, la transposición de la directiva europea exige un plan nacional frente a radón, que, si no recuerdo mal, las comunidades autónomas deben, no es que tengan, deben participar elaborando también para sus comunidades, porque lógicamente no es lo mismo Valencia que Galicia. Entiendo que la Comunidad de Galicia, y a través de la Dirección Xeral, está trabajando en ese plan, digamos, gallego de lucha frente a radón, y que en ellas van pues medidas que, por ejemplo, hoy por hoy ya la comunidad autónoma en el Instituto Galego da Vivenda e Solo tiene establecidas. Yo recomiendo que a los interesados que bajéis los documentos. Allí se habla de las arquetas de succión, de la ventilación forzada, tanto de la casa como de los cimientos, es decir, de la solera. Es decir, que está muy sintético y muy adecuado. Y, por supuesto, el radón laboral, que no hemos hablado de él y que cada día es más importante. Yo puedo decir que hasta que he sido director hay un número de empresas cada vez más importante y grandes preocupadas precisamente por esto, porque saben que además la legislación ya se lo impone. Por lo tanto, ya no es solo medir la casa, sino que es exigir a los empresarios que midan los puestos de trabajo para conseguir una exposición mínima a radón de sus trabajadores. Pues 1.000.000 de gracias, doctor Barros, y 1.000.000 de gracias a todos los que os habéis conectado, que como siempre superéis expectativas. Moitas grazas, doctor Barros, de parte de Alberto, que entiendo que es Alberto Malvar, y moitas grazas de parte de todos nós. Pues Moitas gracias a vos. Lucía Peteira de Lugo también te da las gracias. O sea, yo creo que estamos todos, la verdad es que ha sido para mí Muchísimas gracias a vos por una charla magistral, ¿eh? Pues nada, muy buen día a todos y a trabajar. Venga, a chao, vuestra chao, disposición. seguimos. Chao. Chao, chao. Estaba muy bien esto. ¿Se puede saber cómo se abre uno de aquí? Ahí. Super. Ahora. Abajo.